Lilit u blizancima. Lilit u znaku blizanaca govori o unutrašnjem rascepu koji se ne vidi odmah. Ovo je pozicija koja deluje tiho, mentalno, ali njen efekat je snažan, dugotrajan i često iscrpljujući. Borba se ne vodi spolja, već u mislima, u nervnom sistemu, u rečima koje se izgovaraju i onima koje ostaju neizgovorene. Simbolika Lilit u blizancima nosi nervozu, nejasnu seksualnost, dupli karakter, nervni slom, rasipanje i rasturanje. Sve ovo ukazuje na borbu koja se odvija unutar osobe, često na nesvesnom nivou. Osoba mora da prihvati i živi oba svoja karaktera. Iz te unutrašnje borbe proizilaze različiti oblici ponašanja. Ovde ne postoji jednostavna podela na dobro i loše. Postoji stalno preplitanje, menjanje uloga, prelaženje iz jednog mentalnog stanja u drugo. Osoba često ne zna koji deo nje je pravi, a koji je maska nastala kao odgovor na svet. U jednom slučaju, osoba pokušava da sakrije istinu, ne samo od drugih, već i od svog drugog ja. U drugom, ozbiljnijem slučaju, jasno se razlikuju dva lica. Lice koje pokazuje svetu i lice koje svesno krije. Ovo razdvajanje nije svesna manipulacija. Ovo je mehanizam preživljavanja. Um se deli kako bi se nosio sa pritiskom, očekivanjima, pravilima i zabranama. Da bi smanjila nervozu, osoba najčešće živi kroz spoljašnji karakter. Veza između misli i tela ponekad je teško ostvariva, a još teže održiva. Misao ide jednim putem, telo reaguje drugim. Reči se izgovaraju bez osjećaja ili se osjećanja ne uspevaju pretočiti u reči. Kod slabijih osoba to može dovesti do zavisnosti od mišljenja i reakcija drugih ljudi i od spoljašnjeg sveta uopšte. Javljaju se nejasne misli, osjećaj praznine ili čak odsustvo misli, haotičnost. U tim trenucima se rasipa. Postoji mnogo informacija, ali nema suštine. Mnogo reči, ali malo istine. Kod jačih osoba misli stvaraju sopstveni svet. To može otežati funkcionisanje u realnosti i voditi ka psihičkim poremećajima. Zato osoba mora naučiti da sinhronizuje oba svoja aspekta, i telo. Lilit u blizancima je izuzetno kompleksna. Nervoza, anksioznost i potisnuta seksualnost mogu biti vrlo opterećujući, jer postoji konstantan napor da se odbaci ono što društvo ne prihvata. Ovde seksualnost često nije telesna, već mentalna. Želja se formira kroz misao, kroz reč, kroz fantaziju. Zbog toga je čest slučaj potisnuta homoseksualnost ili jaka mentalna erotska mašta. U ekstremnim slučajevima sklonost ka prostituciji. Ovo nije potreba za telom drugog. Ovo je potreba za potvrdom identiteta. Za ogledalom u kome će osoba konačno videti sebe, makar i na pogrešan način. Intelektualno nezadovoljstvo i teškoće u komunikaciji često su prisutni. Zbog višestruke prirode blizanaca, Lilit ovde donosi osjećaj izgubljenosti. Misli mogu biti nasilne, dramatične, haotične i hladne. Reč može povrediti, ali može i osloboditi. Problem je što osoba često ne zna kada govori iz istine, a kada iz odbrane. Zavisno od toga koja ličnost dominira, osoba sa ovom pozicijom ima više puteva ka učenju svoje lekcije. Ako je dovoljno bistar, može da balansira između ličnosti. Može da probudi pozitivnu skrivenu stranu i da koriguje negativno ponašanje glavnog karaktera. Ove osobe moraju naučiti da vladaju mislima, da ih kanališu u reči, da te reči budu istinite i da dosegnu čistotu izražavanja.
Istina je lek za Lilith u blizancima. Ne savršena istina, već iskrena. Izgovorena bez straha, bez maski, bez potrebe da se dopadne. Nemir u mislima i pokretima, nemogućnost povezivanja uma i tela, neprihvatanje prolaznosti vremena. Sve to vodi ka potiskivanju emocija i ka nemogućnosti da se one izraze s polja. Emocija ostaje zarobljena u mislima, a misao, bez emocije, postaje hladna i destruktivna. U karmičkom smislu, osoba sa ovom pozicijom je u prošlim životima možda bila izdana ili je patila zbog nemogućnosti komunikacije. Moguće je i da je sama nanela psihičku ili fizičku povredu drugima. Reči su tada bile oružje ili su bile oduzete. U sadašnjem životu, Lilith u blizancima traži da se to ispravi kroz pozitivnu kreativnost, pisanje, izražavanje, komunikaciju, učenje. Kada se misao poveže sa telom, a reč sa istinom, Lilith u blizancima prestaje da razara i počinje da oslobađa. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju. Do sledećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.